الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصًا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بالتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. صدق رسول الله. أما بعد، barcha alamlarni yo'qdan bor qilishi, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turishi Robbimiz Allohga barcha maqtovlarimiz, ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanalarimiz, ulug'lovlarimiz erishib tursa edi va hamda ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz, qaynar salomlarimiz payg'ambarlarning oxirgisi suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, uning ahli baytina, sahoba-i kiromlarga, tabi'onlarga erishsa edi va hamda barcha payg'ambarlarga, avliyolarga, anbiyalarga, ustozlarimizga erishib tursa edi. Endi Alloh subhanahu va taolo har barchalarimizdan ushbu dunyoda yashagan vaqtda bandachilik bilan bilib bilmay qolgan zo'r ham kichik xatolarimizni, yolg'izliklarimizni, kamchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yorliqqa g'afur qilsa edi va hamda bizlardan har barchalarimizdan rizo rozi bo'lsa edi. Amin. Endi shu dunyoda yashagan vaqtda ko'p taqdir qobatlana turgan oyatlarning birisi unda bo'lsa albatta va ma xalaqul jinna val insa illa liya'budun, ya'ni durustlikda kishilarni ham jinnlarni xoliq qildim, bor etdim, bor etib menga ibodat qilsinlar uchungina. Mana bu bizning uchungina degan so'z demak bizning eng top maqsadimiz mana shu bo'lib turgan tiyish. Lekin endi shu turmushda yashagan vaqtda kishi odam bolasini aning zaifligi orqali ko'pgina sinovlar keladi. Mana shu sinovlarga berishmicha Alloh taolaga ibodat qiluvimizdan naq turib bizning endi top vazifamiz bo'lib turadi. Shu ibodatlarning birisi, eng zo'r ibodatlarning birisi albatta bilganimizcha Ramazon oyi ro'zasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislarning birisida aytdilar: "Buniyal islamu ala 5", ya'ni islom binosi, islom degan bino zdani ul 5 narsaga negizlanadi. Islom 5 narsaga tuziladi. Birinchisi shahadati an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh, ya'ni Alloh taoladan boshqa iloh yo'q, payg'ambarimiz Muhammad Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam, Allohning elchisi va rasuli deb shahidlik berib. Shundan so'ng va iqomis solah bilamiz. Ikkinchisi unda bo'lsa namoz o'qib, 5 vaqt namozni turg'izuv musulmon kishisining zo'rgina bir bo'lishi bo'lib turadi. Shundan so'ng uchinchisi unda bo'lsa va itaiz zakah, ya'ni zakat to'lash. Ham to'rtinchisi va hajjil bayt, ya'ni mumkinchilik bo'lgan kishi uchun albatta haj qilish. Ham beshinchisi va savmi Ramazon, ya'ni Ramazon oyida ro'za tutish. Nasha zo'r ibodatlarning birisi Ramazon oyi ro'zasi. Alhamdulillah, yaqinlashtirgani tugul, endi kelib jetdi deb aytsang da durust bo'ladi inshaalloh. Lekin endi biz hali 2 kun bor, shunga ko'ra Alloh taoladan shuluq ya Rabbimullah shu Ramazon oyina ro'zasini erishirga, ana xayrli ravishda o'tkazirga nasiblardan ayla degan duolarimizni qildirgan unutmasak edi. Endi shu Ramazon oyining
Farzlığı turunda ешқана ишетелә торган аятларның берсе Әл-Бақара сүрәсенең 183 аятында әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я әйюһәлләзина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Садақаллахул азим. Әй иман китергән бәндәләр, кутиба алейкумус-сиям, ягъни сезгә ураза язылды, кутиба язылды, ягъни фарыз кылынды. Кама кутиба алаллазина мин қабликум, сезгә кадерлеләргә язылган кебек, фарыз булган кебек. Ягъни безнең бурынгы ата-бабаларыбыз, бабаларыбыз, пәйгамбәрләрдән алып, ягъни һәрберсенә, һәрбер алдагы кавымнарга язылган кебек, безгә дә ураза, без ниндидер теге икенче бер кавым түгел, аерылып тора торган кавым түгел, шушы кавымнарны алдагы язылган кавымнарның шушы гыйбадәтне дәвам итүчеләр генә. Ягъни лидер яңалык, бернинди яңалык та инде юк әлбәттә. Аллаһ Тәгаләгә иман китергән бәндәләрнең гыйбадәте булып тора. Һәм инде тагын бер еш кына искә алына торган аят, әлбәттә инде 185-нче аяты, ягъни инде теге 183, 185. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шәһру рамазан аллазî унзила фîһи ал-Qur'ан һудән лин-нâси ва баййинатин минал-һудâ вал-фурқан, фаман шаһида минкумуш-шәһра фальясум. Ягъни шәһру рамазан аллазî унзила фîһи ал-Qur'ан, ягъни ул айда инде Рамазан аенда Qur'ан иңдерде. Рамазан айы ул шундый айдыр, кайсысында Qur'ан иңдерелде. Һудән лин-нâси, ягъни кешеләр өчен һидаят юлын, фурқан юлын, ачык дәлилле булган юлларны күрсәтүче китап, ачык китап. Фаман шаһида минкумуш-шәһра фальясум, ягъни кемдә кем шушы айга ирешсә икән, ураза тотсын. Бу инде Аллаһ Тәгаләнең әмере булып тора. Һәм инде әлбәттә белгәнебезчә, шушы айда айның шартларының берсе, ул да булса сәхәр вакытыннан алып кояш байганча кадәр ашау эчүдән, җинси мөнәсәбәттән тыелып тору һәм инде уразаның нияте. Менә шушы шартлары бар. Һәм инде шуның белән бер рәттән әлбәттә ураза беләбез тыелу дигән аңлата. Тыелу бигрәк тә начар, бозык, яман гамәлләрдән тыелу турында сүз бара. Без менә шушы ураза нәфсебезне тәрбияләү аркылы без инде гөнаһлардан да читләшергә, өйрәнергә, үзебезгә зур гына максат куярга тиеш. Бары тик ашамыйча, эчмичә генә туры түгел, чөнки бу ураза ул Аллаһ ризалыгы өчен кылына торган гамәл. Аллаһ Тәгалә ярата бездән гөнаһлардан тыелуна. Менә шушы иң зур максатларның берсе булып тора. Рамазан аенда бигрәк тә ураза вакытта кеше белән әрләшмәү, кеше белән гайбәтен сөйләмәү һәм башка вакытта да алардан тыелырга тиеш булсак та, Рамазан аенда бигрәк тә, чөнки аның файдасы калмый, ач торуыбызның файдасы калмый, әгәр дә инде гайбәт сөйләшсәк һәм башка ниндидер яман бозык гамәлләрдән тыелырга тырышмасак. Инде менә файдаларның берсе инде булып тора менә шушы. Беренчесе ул да булса, беләбез, кешегә ияләшү өчен ниндидер гадәткә ияләшү өчен беләбез, төрле вариантлар бар иде, ләкин шушы иң мәшһүр вариантларның берсе 21 көн дип килә. 21 көн эчендә ниндидер гамәлләрне кеше кабатласа, ул инде шушы гамәлгә күнегә. Ягъни ул аның көн күреш гадәтенә әверелә. Димәк, Рамазан аенда ниндидер гөнаһлардан тыелырга тырышсак, ниндидер изге гамәлләрне үтәргә омтылсак, мәсәлән, кемдер инде Qur'an укуны үзенә максат итеп куярга мөмкин, кемдер хәрефләр өйрәнүне үзенә максат итеп куярга мөмкин, кемдер ниндидер сүрәне ятлауны үзенә максат итеп куярга мөмкин, кемдер садака бирүне үзенә максат итеп куярга мөмкин, кемдер көн сайын тәһәҗҗүд намазы укырга үзенә максат итеп куярга мөмкин, кемдер кешегә ярдәм итүне үзенә максат итеп куярга мөмкин. Ягъни шушы изге гамәлләрне без инде 29-30 көн эчендә кабатлап, шушы гамәлләр безнең көн күрүш гадәтебезгә әверелә. Димәк, менә кеше бит инде күп кенә вакытта үзен кулга алмаучы кешеләр бар. Дүшәмбедән башлыйм, киләсе елдан башлыйм, яңа елдан соң башлыйм, киләсе айдан соң башлыйм һәм башкасы. Менә иң хәерле вакыт ул инде Рамазан аеннан башлау. Чөнки бу айда беләбез, шайтаннар да бугауда була. Кешегә нәфсесен йөгәнләү җиңелрәк була. Һәм шушы изге гамәлләрне гадәтенә кертү күпкә җиңелрәк була. Шуңа күрә иң хәерле вакыт яңа гамәлләрне башлау өчен ул да булса Рамазан ае булып тора. Икенче файдасы ул да булса, әлбәттә, кеше рухи яктан чыныга. Чөнки без үзебезне тәрбиялибез. Рамазан ае ул үзебезне тәрбияләү чарасы, тәрбияләү мәктәбе булып тора.
Üçüncüsü, bizge açlık vaqtın iske düşürüp, Allah Teala'nın bergen nimetlerine şükür itirge, isi bizge düşürür. Dördüncüsü, o da bulsa, bizge meditsina yağından da elbette hoplana, bizim tenimizge yaxşı tesir yaslı, bizim tenimizin türlü ışlaklardan, tarkalı produktlardan şistartar. Lakin indi bizim her birimiz bile, niyetimiz şu kendimizni selametlendirүү gene tugul, bigirek de Allah Teala'nın rahmeti için, Allah Teala'nın emrine uysunup, Allah Teala'nın rizalığı için bulurga tiyiş. Çünkü şu vakitte gene ikisinin de faydası bular. Ahiretin içinde, dünyası içinde. Eğer de indi kişi şu diyeta için gene kullansa, şu faydalı yağını görüp gene şunun için gene başkalar tutamıydı, tutayım deyip gene tutsa, o vakitte dünyası için gene faydası kala, ahiretine faydası kalmay. Hem de beşinci faydası olar olsa, elbette bizden sabırlıkka iretip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aytkan sözleri var. Uraza sabırlıkның yartısı. Sabırlık, ol bizge indi sabırlık tübü sarı altın deb aytılır. Yani sabırlık bizge turmuşta bik kerak. Hem altıncısı, o da bulsa cennetke kirүүгө sebep bolar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, cennette er-rayyan deb ataladigan kapka var. Kıyamet gününde bu kapkadan uraza tutuşular gana kirecek degan. Buxoriy hadisler jintığında. Yedinchisi, o da bulsa uraza tutuşunun duası kabul bolar. Sevgili Peygamberimizin hadisi var, olayken 3 kişinin duası geri kaytarılmaz. Birisi gadil jetekçinin, ikincisi uraza tutuşunun ağız açkan vakitte kılgan duası, hem üçüncüsü zulüm kuruşunun. Nandaydı bizge ikisine ihtibarlı bulurga gerek. Bigirek de ikisi bizge kubur bizge kavgıla, o da bulsa gadil jetekçi biz indi jetekçi elbette ansa da bizge kavgıla, çünkü kimdir ilinin jetekçisi, kimdir gailenin jetekçisi, kimdir nendidir kompaniyanın jetekçisi, her birimiz nendidir jetekçi, kimdir balalarının jetekçisi, yani bizim balalarına karata gadil bulu. Hem de ikincisi elbette uraza tutuşunun ağız açkan vakitte kılgan duası. Mene mısındaydı ihtibarlı bulurga gerek, çünkü bu vakitte uraza ağız açtık da tezirek aşarga antılabız, tırışabız. Ezgine bulsa da, kısqagına bulsa da dua kılıp koyurga şuşu mümkünçiligini kuldan ışkındırmasga gerek. Hem de üçüncüsü elbette zulüm kuruşunun. Bu indi bizge kagıla kişilerge zulüm ko'rsatmasga kerakligi turunda. Yani eğer de kişiga nidir zulümlük kılsan, mesela nidir iş bilen şug'ullanasan, yoki nidir ish bilan shug'ullanasan, kishiga bording ishlading, ishlab ketding, yerine yetkirmading, aqshasini olib ketding, kishi senga ranjidi, sifatli deb qo'ymading, ishlamading, kishi senga ranjidi, nidir badduo qilirga mumkin, ya'ni sen ham zulmlik qilding, ko'ra turib zulmlik qilding. Ekan shu zulmlik qilishning qilgan duosi kirtasiz qabul bo'ladi. Shunga ko'ra kishiga zulmlik qiluvdan buyrak saqlanirga kerak. Hem de şu bagazımda kıskagına, maturguna bir şiiri yollar bilen tamamlasam kile, matur bizim öngüsü günge bek aktual olan şiir. Jımga kişi saf hava, tınğına yağmur yawa, salmak gına kar yawayını öngüsü günde. Dama jirlerge sine, kökten bereket ine. Bir kurune, bir kumile, kökte ay, Şaban ayı uzun bara, yakınlaşa izgi ay. Yıldızlar jimjim ite, zenger bulutlar aşağı, günahlar kişirile, turgan ay yakınlaşa. Şehirnin nurga kumip, yağmuri kişki azan, köngüllerini suyindirip, yakınlaşa Ramazan. Birgelep roza tutsak, boş sözlerini unutsak, günahtan arınırбыз, nığırbız, savğırbız. Sağlık bir bizge Rabbim, güç bir tutarga roza, urap ısın barabızna, hasret hem bela kaza. Rozabız bulsun kalkan, nefisten kuzu uttan, yalgandan gaybet sözden, saklasın yaman küzden. Bir Allah'ın rizalığın alırga nasip bulsun, bizim amel defterimiz izgilik bilen bulsun. Tevbeler kabul bulsun, imanımız nağısın, yangırap azan, hoş bilesin Ramazan. Şimdi motor şiir, şimdi şu Ramazan ayın jirine jitkirip, yaxşı izgi ameller kılıp, Allah Teala'nın rizalığında bulup, motor itip ötkərige, Allah Teala nasiplardan eylesin. Amin. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim, el cevadul kerim, el aliyyul azim, es semi'ud du'a. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون. أقم الصلاة.